mata wofo i ato tupe o ngā ruenga o asu te tasi, ma ngā tō i taia i ngā uwhio leli i. Se e te lia mai, whalau te reina e whaongaina, e whaalo te leila mātua mo i mauri mene. E tu sai mau whina mago. We give you our tithes and offerings this morning, and we also give you our hearts. Lord, would you receive it in your grace? Amen. If you're not a toilet to fit a winner, tu si filia e leva yaso o le Mateo o tau kuiva. Waivers tolo ona si ile fitau for valu and was one. Our reading this morning is in your bulletins. It's Matthew chapter 9. We'll be reading responsively verses 9 to 13 and then 18 to 26. It's the story of Jesus calling Matthew, and then the two miracles that he performed. Mateo Eva for Eva is futuro, and you see there for Davide, Fulvalo. Fapome luz fulon, latato fitao ben masniai. Mali watu Yesu na ile mea, usila fia ile tangata ingo ya Mateo. O nofo mai le fale a waila fonga. O fetala yatu Yesu ya te ia, mulmuli mai ya te ako. Na tura ile o ia o mulmuli yatu ya Yesu. Toto ia le fale o tau mafa, pa o to foli, na te rona to te mai o masala o mai ana. Wala to tau te ai fatasi me Yesu mo so. Why to forsake ilemea? Na fiane le ilato yo so. Wa ai fatasi e se ao to o matangata la fonga mai la sala. Wa no na Yesu. Na tsara to ile o ile atelato. Le ama fonga ie manolo. Na o e mama. Ina o ie se ilile wingo upunei. O te loto i le alofa e leo le tāurama. O te le isau e wala au tangata mi tonu, au tangata masala. O whetala ia tua e leo kuni a te lato, whaamota, o saura e lihi, o i fumai a te ria, o whapea mai, o tine lawala kua whine, a ia e mani watu, o whae no au i unga ia te ria. Ona tulai leo Yesu mo na so o mulimuli atu ia te ia. O matoi, o le whawhine na ia kuna toto i tau sama i se fuma na lemo. Wala wane ia i o tutua, o ia waiana i le tua au no. O wasa whapea na manatu, tau lava ina o pai atu i le pito o na ofu. O na whamalo lo ina i leo au. O whāu Yesu, o sila te whio ia, na whawhai atu e o ia, loa whini, na whāroto te reo e, wa e o le o whātotua, na o lai leo le whini tana mea lama tu waso. E taunuku atu Yesu i le whale o le ali, o iai le au ili whamuwhamu matangata e to tele o lo matua whamu noa. Whapea atu e a te atu, ina o e sheia, o ai i o tine tene, o nā o moe, na latu ta pisa mai e lea i a teia. Whetau losku lima man losku wano. Utilai o tō tata, no uloto e leo ia, o tā
malo te kuma tato te whaitau anga whaongongo I upu ana whionga pa ia. E whao popo ai lona manuia I ai tato whaitau anga whaongongo I ai. Tuma watu pe lava I le atua, lona lava viinga. E ale tu lava. Tato la unga I le nei tae au. O le taha ua o le wala au. This idea of calling is something that's basic and fundamental to our Christian faith. A tato wō lava I le amatanga o le kenese, o lo iaia le winga leo le tue wala au. I nā malamalama ia, o na malamalama lea. Na wofo I tegi la afa wina I le tangata o na wala aura ia, masalo po isi o na persona, po isi fo ia tua e pei o ia. Ma fe mai o maia I nā tātou whaia le tangata I o tātou whatusa. So this is one attribute of God that goes back to the very beginning. This whole idea of calling. It's funny when you offer yourself to this whaiwhiau position, it's not just a job, 9 to 5. It's a calling. Mena lena whi mai o le wala au le tua. I se alanga I le se ngā luenga e mauai ni o tupe. Po se ngā luenga fo I e whai le iwa, o na manawa le lima, o na whaila I o seisi mea. Le whapena le wala au le tua, ma le tali al tangata I le wala au le tua. Ale mea le nei ko tātou si le fia mai loa, e wala au le tua I teini uma. God is always calling, constantly calling. Even when Adam and Eve lost their way in the Garden of Eden, He was always calling them. So which begs the question, call for what? What is God calling you to be? What is it that God does when God calls? And all you have to do is look to our history and our text, and you will discover this about God. He's always checking up on creation. He's always inviting you to leave where you're at and be at a place where you could serve God well or receive God's blessing better. E le pomale ia tātou le wala au le tua I Abrahamo. Ina ua fitu lima o na tausanga, tangata matua. Ia le wala aua I le tua ma ua tali I Abrahamo. O wala aua le tua ia tātou e le papea o tātou mātutua tele o na le wala au leo le tua. O tātou tala vōfu I ua leo I e wala au le tua o na o tātou laiti. Le ai. O wala au pele tua I tātou I taimi uma. O si le tātou whita wina o le wala au a Iesu Ia Manuia. Wala au mai lawa I lana ngā luenga o whai o le ao la fonga. Ia, in whena latu le wala au e le talia, le nā le iai. Whautuanga a whewhi au e loro lawa o le wala au le ale tua. Tawana I tali le affirmative. Me tātou te loa I le tali Abraham. E pe ele mamau tele lana tali ma le mea sa iai maona mātua. O le winga lo tala o le ngā ruenga tawa sa whai o le pisinisi whaatau atua.
Pisinisi sa whatau whatangata. O tangata e whe maali wai. Ai whi mna mea la tō le fi le mū manuia. O no maila ia whatau whatangata Tara le tamau Abraham. Ina Ia Manuia i la tō ma se whela la tō travel. Pe o pisinisi lea la tō ainga. Na mawai tupe. Na olai Abraham. In folklore, one time when the elder Tara, who's in this business of creating statues, was out on an errand. And when he came back, he saw the store destroyed. And he asked his son Abram, he said, what happened? How come the store is destroyed? And Abram said, well, the gods fought among themselves, and each of them broke one other. And then Terah told his son Abraham, are you kidding? These are not live gods. I think that's a data point that Abram took and pivoted. So he has this longing for the right God. The God that's alive, the God that gives life, not this God that his dad traffics in, these images that have no life. So we ngolo tala, na pa ai no e Abraham le whaingo le sosisi, ma pisinisi o lato ainga. Ona I ite role ia eise mea o wala au o ia ese mai lo na nuku malona ainga. Ai alu le nuku e wala au le tua ia te ia. Ia tatu wa aia i le mea lo tatu land ai, le o tatu i Long Beach, o a tatu ngā ruenga o lo whai. Ia o ngā ruenga e pēla talata i ngā ruenga na whai o tatu mātua. Ai esi na wala au le tua e ese mai nei lo le nā. Ai esi na wala au e pēo na wala au le nā ngau le tua i a Aperamo e tuku na nuku malona ai. Ai alu le nuku e whaali atu e ia te ia e whaingo. E lo manatu le challenge na mo tātou. Lewa na tātou whailotu o 5 se furu tausanga o whaile ne e kālesia. Pele o iai e se pala awa le tua. I se isi ngā ruenga e te tau na tātou whai e siri atu nei lo le masami. I e tausanga te e. Wea so o waina tātou whai einga fia i manai whanau, whai o wina lātou tōng whainga, wea so o mawai. O tu nei leisi la sanga o le tau whainga. Me ato e whapenale tau wala mai o le wala au le tua i o tātou tangata i le lusputasi senturi. E pei ele se mea I ite I ai se fitus puru 5 tau sanga. E pei o se normal track a lea le tangata o umale high school, moana grades e alu e le polisi. I think that's what God's calling could manifest in, this whole natural track of people graduating from high school and then matriculating to college and getting a chance to move away from family, similar to the call that Abraham got from the father. So tele o te meiti whatau esea mai lato mātua ma lotu ma whaia onga ma lato o I teimi nei. Te bi mo mua leo le amata I ona whataitai me fō. O isio le atamu fia le alo ona. Nisio le a mafo fau I mafo fau ma fō. Ma whataitai I mea e li whaia mo mua e le tametiti. A nofo I lona ainga. High school na al tos lau 5 se furu tameti lewa senga. Awa o te tele I e pe na iai a o ma university, rela o atu iai. E whaitau se lau, whaitau se fu wafe le au whai o tameti. Le ngata o tameti o la latu tuku lama.
Ai e fo I lava professional students wa ato al se fu te usanga o nga turia la tuti. So o wala aua agra amoi pese I e whapenaro na manifest I tato fu tukurama. If God is calling you to go somewhere else, you should go. You should respond to God's call with faith and commitment, just as Abram responded to God's call, and it made a difference in his life. O le si wala awa le tua, pero wala awa le na maua le whawhine na yeile puna toto I tau sanga I se whururua. Whape wo uma na tupe, e tau mawhai e whawhore whawhita auri o roi a te ia. Sau I lefo mai. Tau mawhai lea mai la au ma lewa ina ia otu le puna toto na ia te ia I tau sanga I se whururua. O fiu sa I fo mai. Ana o whaalongo la o le I Yesu Kiristo I se lato ru. Ona manatu ro leo ia o te tau ona whaisa na ngā luenga. This is the second type of calling I think that we should be aware of. You have a special desire. You have a special need. And you've tried just about everything, whether it's poverty, whether it's an addiction, it's something that you personally are suffering from, and you've tried just about everything. So this lady heard that Jesus was in town, and he said, perhaps, if I would just touch the bottom of his cloak, the tu pao na lae. That's good enough for me. I am so desperate. If he just breathed onto me, I will be healed. And that's the sort of like call that comes to you in that special, particular, personal way. And if you respond in the affirmative, as this lady responded in the affirmative, your life will be changed. Peo le sila nā wala au, e tele ina whatutua nā e tātou. Wa whaina lo tino, e tau na whai wala au ese. Ia tātou I loro lava e ma whai una whafo e le tua ma le liku Jesu Kiristo. A tātou I loro lava e mauro tātou malosi pe a tātou pa I lava I tu pao luna lai. I lunga natu I tauna tātou tutu I lunga masawani. Tauna tātou o. Tauna tātou pa I le tu pao luna lai. E maua I tātou I whamaro longa. Fia maro lole nei tina me ngase ngase utino. Ma le vesi o na mafofau. Whatama ia o na tupe I fofo ese. E no whalatalata I le ni. Pinana maua I le maro longa mo lona tino mo lona nganga. Ia ma le vala au muli. E pe o le vala au lea na vala au ai ia te taitaki o le nuku I le li. Mo siona fine oti. Ele ngā wenga nā tauna whai e tātou mo isi tangata. Le sa whai ele nei ta mā. O mei walato le pisi le li I au le taitaki o le. He was a leader. So when leaders come to you for a special request, I think it's because they've tried everything else. A sau se tai ia te oe. E te tawana e pay attention I ai. E te tawana e maai po whea o loo. O ngā aila na bala au, malana tau mawhai e tali se bala au. Ia wale manuia o lona ainga in this case. Ia te manatu le manuia fo ilenu. E peo lesi le nā
tino le vala au. E vala au e istangata mo I tātou. A tātou mawhawhau po whea o lo whaia aile ngā wenga vala au lea. A tangata o na tātou mantua o tātou tua a. Sa whaia o tātou mātua. Le nei ngā wenga o le vala au malo loo mai le vala au le tua malo na whina ngalo mo I tātou. Ana moana mua lava a tātou te le o I loa. E iei teimi tātou te loto vai ai. Ai se a. Ona o le manatua I tātou lo tātou tupuanga. E leo ngā wenga apero amo na te uai o ia o te mao le o whatutua. E leo na o tele le manuia le tua na utu I a te ia o whaiei o ia ma o ngā tutonu o tātou whatutuanga. A o lona te tutonu ma whatutua e whamanuia le tua I a te ia. I stimi e ngalo e tātou le upumoni le nā. Pena mafua leo na tātou roto vai. E se a wao tātou sa ilia I a validators. I stimulate sa tātou se lendi. Motiva e tā noa na tātou whapea lea hui. Te vai o le mawhaiona. Whaio family united e nei masina. Era mena nā leo na te ua apera amo te māle o whatutua. Nā ala te ua o ia te māle o whatutua. Ona olo na whatutua. Ona olo na talitonu. Talitonu I le vala aua le tua, ma le whamanuia le tua, pe a tali whaitau o ia I le vala aua le tua. Rona talitonu pawala na me whaiore show up, whatutua ma talitonu, o na utu leo le manuia o le tua I a te ia. Mafu anga nā la iona, te ua apera amo te maole o whatutua. Abraham was called the father of faith, not because of his works, not because of the abundance that he had, but it's because of his belief and trust in God. You see, he was about 100 years old, and Sarah was way past menopause. But to continue to believe when everything is dead, that's the definition of possibility. That's what Abraham trafficked in. And that is why he is the center of our faith. Not because that he had anything, those were given to him later, but because of his belief and trust in the God of God that made the heaven and earth, that continues to bless us regardless of whether we respond yes or no. And I think that's the challenge for all of us. God continues to call us. And sometimes we say yes, but most often we say no. And when we say no, then we don't participate in what God is doing in the world. Masina foe fa manatu o tatou waso whanau. Ato I ele 5 sefulu tausanga tamu na whatu le nei o lotu. E le to tele ni o lotu sa moa e whaitau so lato 5 sefulu tausanga. E le to tele foi ni o lotu sa moa o lo iai pea I lato na whawaina e kalesia ma o lotu mai lawa I le amatanga. E le whapenata to o maua pele soifua langi maina le to teio le nei e kalesia. Na lato whawaina le nei malai le awhi me se lau fitu ono. We are celebrating our 50th. And it's not because of our works, which there is plenty of evidence of that. And we will continue to do that. But it is because of our faith
and our belief in God. We trust that God will sustain, has sustained, and continue to sustain us. That's what being a church community is all about. It's having faith in God and carrying on despite everything that has happened to us. Yep. O le talo sanga lava al whewhiau. Tato whanau lomo to toa I le vala au le tua I o tato tangata whatu tua. Ia me tato tali lea. Ioe. Ina awina atua. Whanau ngā o le tua tato tangata aunga vale. E whanau te le ina I wana whiunga. Ia o le tau. Whatutua apero amo na tuua e ia o na nuu malana aima. Ai tali le vala au le tua I a te ia. Whatutua le whiwhine na le whewhe ai. E na so soa tuai I le lii malona tatunuma. A ta raba o le pai atu o lona lima I le tupao o lona lai. Ona malo loa I lea. Ia mai whatutua fo I le teine na oti. Ina ua wala awe o na tamā le li I e awhi mai. O I nāna whamalosi e o I e tui ola mai. Po e whatutua e I le tua. Amen. Teine nere whamutua. Ala watu me whaalau e whiunga te apono o te pena mo le nesakara meta. Se su mai matala mai o awe. Le ngata I le vala au le tua I lewa yaso ma lewa yaso I lota ngata lotu. Ma le vala au I whaawa no eina o teini mo le sānima whaitele ala me kālesia. Ia whatasi le masina na watu le vala au lea mo I tato Protestant UCC la mosa Kirsiana. Tamu tato dali. Tali le ioe. O wae whaipe lawa I le masina ma le masina. A tato ioe le wala o le tua. O na sui lea o le isi. Ma yaso leo la so. Ma le si masina leo la so. O le sui fuoma le olo o tangata watu tua. A tato le tali I le ioe. O le masino I unio le apela o le masino I mei. O iuni fo I o le lua afe o skulu ana. E tutusa le leia o le lua afe o skulu lima. Whamai paulo o lela mapona whawata I naile li o Yesu. Na ia tango I a reto o tofi ma tu ina atu I o na so o ma whape atu. O lo tino le nei o tofi ma sui o to. O I whape fo lepo I na o umana lato ai. Ina atu ia I lato ma whape atu. O leipu le nei o le whenei ma fo le lo toto. I o to whaia le mea ma whamantunga I a te au. Ia so umato te ai ai. Wao so umato te ai ai le nei a reto. Ma whainu le nei ipu. To te whaeroa atu ai le maniu le li. Se le toe fiu mai o Maina mo moala lato whaafutai, e leo tau sana atu e te akonu ia mai petaia, se ka langa le tato whaafutai mo e ale tōne le moina. That's right. Father God, you loved us so much that you allowed your Son to die for our sins. Because your Son died for our sins,
acknowledging our many trespasses. With gratitude, we give you thanks for all that you have given us. Thank you for this church. Thank you for our families. Thank you for the ministries within this church. And we pray continuously that you fill our hearts and our minds with humility, compassion, the ability to continue to live this life and work in a way that you see fit, and we will continue to glorify you in this day and the next day. Out loud and openly, we thank you again for this moment of communion. And we are taking the time to remember the sacrifice of your Son, died on the cross and rose again. This we pray in Jesus' name. Amen. On the night that Jesus was betrayed, he took bread and gave thanks, like he just did, gave it to his disciples and said, "This is my body broken for you." He also took the cup and gave it to his disciples, saying, "This is the cup of the new covenant in my blood. Would you do this in remembrance of me?" July chapter. Amole amento te lia
Whetala Iesu, o le ipule nei o le whengainga fō le lototo, whinu i e tātou mai ai. Tātou te talo pēr. Whawhtai le li ie o na o maua so mātou o matonu i le nei la o aipa ia. Leo na o mātou wami o tonu. O na o mātou ana i au tu la fono pe tausi i au poro inga. A rola walofa ma loa lofa muti vale whaitoto tasi. O ai so mātou awanoi i nei. Me le whawhtai le li ie. Mo o le mātou malosi. Le mātou te talo i a mātou o atu le rangi le nei masina. Ta la i le tala le lei le lofa. Ma le anga le lei o la o fio i tangata nei whaia. We thank you, God, for this table that we come to on a monthly basis to remind us of your grace. It wasn't because we're righteous or that we kept your commandments and obey your ordinances, but it's because of your grace and how you loved us unconditionally. It is our prayer that as we go out into the world this month, that we manifest that love. Love others, love our relatives, and most important, love our enemies. For that is your will. In Jesus' name we pray. Amen. Ka tātou whai, nei saminga i le bese, saminga o bese. So, so, gloria
te atu whaktai le tātou kalesia whamarusi mai. Ka wala tu tātou tini nisi o whawhalama. O tātou nuu I le waiaso. Le tātou tofi le waiaso leo e sumai. E whia ona tu tisi I a matini whinau. A tātou mafutai whawima. Whama ia e neti. Ki sawatalo me muli. Ia e na tu tātou so tanga nām le UCC. Per capita le UCC e nā la tu putini skulu o tāla I le tau sama. So bet if you're a member of the second Samoan, putongi o skulu o tāla. Ia nā ure o suafa I le lisio. O tangata mai tutino le UCC. Even this is like your membership to the UCC every year. You collect it every year. Some who don't know or listening to this thing for the first time, and also those who are participating in other ways. We're collecting that this year. E pe pona me o fi fasisi le natu fafte atu tatu o fi pese mo to pe nei na uiima o malo I mo pero to leo I le leo to roto I mo to malosi foi la natu la tatu fai ule nei samina le let us pray. We come to the end of our worship and we thank you for the opportunity to participate in the sacrament, reminding us that you gave your life for this cause. And because you did, we get to say, we ask now as we go out into the world that you continue to come to us and call us. And it is our prayer that each and every one of us will say yes to your call. Whaftai lele ie o nei saunina. Mo foi na mātou whametuina mawaenga nei mawaiai ma leo ko ia. O mora mātou malosi. O mātou titalo lele ie papa e loa le nei malosi o tu whiai mātou le nei taia. Mātou te watu ai ma mori mau I lo alofa I le langia wao. O la mātou tu ua. E tu mamai o mātou luma, le lofa tu no tele o Yesu Keriso o mātou li whaola. Le lofa muti vale o le tu o te maa. E la maftanga le motu sia malo ngā napa ia. Ia mātou lea ma le o whatutua I le lalangi o au. Nei se o le whakavau, whakavau.